Kinapudno ken biag. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Inte ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Kamkamatan ti naimot a tao ti kinabaknang, ngam saan na nga mo, nga umay to kankwana ti kinarigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Nakabirok ka ka din iti trabahom, Gwen. Saan pa'y nga rod, auntie? Katanya ngay nga rod ter aramidam. Alangan mo at apapakpakan kalatan kadagiti dadakkel mo. Naka-apply akon iti trabaho, auntie. Urayik lang ti awag da para ija interview. Una, agtrabaho ka. Taday tati may parbang. Tadi kay kat umut-utang latan kanyak. Auntie. Saan kit din? Day tala ti pagalistuan nyo. Takasanumat ngamin. Di yo amo tagdiskarte ti biyag. Awan amuyo. Kastoy gayam tirik na tinakatulpos. Kunak no naragsa. Saan mat gayam? Nagrigat tagbirok iti trabaho. Ay, naku namon, friend. Si Kangay Jana, ada ka din nasarakam at trabahom? Kwa? Agtrab-trabaho ak iji pangananda angkel ko. Kasta ka di? Amangan no agbirbirok dapay iti katulungan da. Tani talaga akasapulak ti kwarta. Apay, kayat yu ti agtrabaho ijay? Hiring damot kit di ita iti service crew. Sige man, ipadas mi kanishina ti ag-apply. Nanang, nakabiro ka kun iti pagtrabaho. Ay mayat ano kasta, anak ko. Tanay, agproblema kami iti pang tuition fee ni ading mo. Gayam. Panag-enroll into next week. Jakon nasiputan ti aldaw. Gapo iti panagbirbiro ko iti trabaho. Anak ko, mabalin ka di asikapay lang ti mapanidya ayan daan tim nga Elena. Ingka ko mabumulod iti pang tuition fee ni ading mo. Sige, nanang, siya kun timapan. Gwen, nakaumay ka man. Anya ti masapul mo? Kwa auntie, mabalin ka diti umutang iti pag-tuition fee ni ading ko. Apay, awan pay lati trabahom nga ginggayta. Unay daytan. Addan trabaho ka, auntie. Ngam kargrugik pay laeng. Isu nga awan pay sweldo. Ay, sapay kumataday tuyon ti maudi apa nagbulod yo. Day tala ti pagalispan nyo. Ti umutang, naimbag kumamat no agbayad kayo adagos. Day to'y ti 500. Day talang tinaybulsak. Masadutak amapan ag-withdraw ije bangko. Ibagam ngamin kadatatang kananang mo tagsalo kag damat. Tapnusan da nga utang. Ay, uwan, auntie. Sige, agyaman ak iti dayto impautang yo. Buwan, sika ka di dahita. Uncle John. Naggapo ka ka din dita balay. When, Uncle? Ay, congrats gayam iti panag-graduate mo iti high school. Pasensya ka na. Tas anak-anak kaawin iti napalabas a bulan. Kat, ituloy mo ka diti eskwela ma. Saan, Uncle? Agtrabaho akpay. May mayat matlaan mo ituloy mo ti eskwela. Ubing ka pa'y. Sayang ti kinalaing mo. Nagkapumot ni Gwen dito yung balay. Gwen, imay imutang iti pag-tuition ni ading na. Ket, manungay ti inted mo. Inikak iti 500. Anya, apay, kumdas ka di dayjay at pang tuition fee. Makamumutan adanan ang kantatang na amang iremedyo. Kan may sa adan trabaho ni Gwen.
Waiter! Yes, ma'am. Gwen. Dito ka nagtrabaho? Wan, uncle. Da kayo matgayam dayta. Anya ka dito order yo. Anya nga iti servitin ni skwelam. Dito'y kamulagayam ngagtrabaho. Sayang jay kwartak ngayon tultulong ko para iti panagadal mo. Auntie. Gusto na itahan bakit? Agorder tapay. Iso asaan nga o mas asenso ti biyagyo. Takas kamuladan na ng kantatang mo. Awan ang muda. Di daw usaran ti utak da. Iso nga ginggayt ha. Mamirmiraut dalata. Gusto na itahan kunakmak. Kaya't kuladenggan ni Gwen dagiti ibagak. Hoy, Gwen. Awan serbida ito'y atrabahom. Ha? Di mo usaran ti utak mo. Ay, una yun day nga ikit mo. Nagsakit ti pa nagsasaunakan ka. Ni, apay, anya tinapasamak. Ay na, jay ikit ani Gwen. Imay danangan ditoy. Kat imbes nga agorder iti kananda, pinagsasawan nakit din ni Gwen. Imbag kumamot no awan unay ti tao itay. Ado pa'y magtinakangag. Pasensya kayo na. Diyak ngamin malapdan tiyang sangit. Ado pa'y lang ka diti customers. Awanan. Alas 3 maten. Ala, intayo pa'y kanumangan ko na ni uncle. Sige, tani. Kasla matalim mo daw akong gapo itibisin ko. Simang, ijay panganan mo't gayam ijay sentro ti pagtrab-trabahuan ni Gwen. Ay, wen manang. Marigatan ngamin ang makabirok iti trabaho na. Amayan natop iti inturpos na akurso. Kat manungay ti sweldo na ijay. Di nalainan anusanan ti nagbirok iti trabaho adakal ti sweldo na. Pangal daw gayaman. Ingkayabanan dagiti kakadwam ang nagpuros iti sabong. At the noodles nga inlutok, ison ti pangaldawan nyo. Anya? Noodles? Apay, masapol ka di akarne ti siday nyo. Agyaman kayo kit di taad da indasar ko akanan nyo. Ay na, una yan ni Boss Elena. Kasla maibusan iti kwarta, no gumatang iti karni asidaan tayo. Ay, kasla di kan na irwam iti ugali na. Ay, 5 oras tayo ang nagtrabaho. Kastoy lang di pasango na. Saan pa'y mat nga umdas para iti 5 angiwa? Ay na, talulaan mat noodles tilinoto na. Ay, saan na bale, tadamot binalon ko. Ay, mabaling tayo apagsasangwan. Hala, sige man nga ron. Tani, ay na. Kasla pang may salaang nga oras a pamigsa daytoy indasar na. Ala, babalasang, umuna kayo nga agawid. Mangkita kayo dita iti mabalin nyo nga isupo tapang rabyan nyo. Awan matan customer tayo. Ay, agyaman kami, boss. Tauray saan kaming agluto iji balay mi. Tarasan nyo, tapno saan kayo amarabyan. Kaya nagananad kayo, ha? Thank you, boss. Income nga rot agisupot. Ay na, nakaanos ni uncle mo ay dyan. Uy nga rodan niya. Agpaisupot pa iti pangrabyan tayo. Kasjay at talaga ni uncle. Naparabor. Iso ang mabinbindisyonan man. Ala, gusto pa'y detar aramidan nyo. Mangan kayo pa'y. Ay na, agyaman na. Kasla maangot ko ti karne. Sagay salaang ti siday nyo. Umda siguron day takanan nyo. Tajay mabati, isuntuman ang ti siday nyo inton bigat. Ay, unay kamatan bakit. Ipapasyo ti mangan. Tasabali man ang ti ilutok no bigat a pagsasangwan nyo. Si Mang,
Sika pa'y timakamo kadagiti kakaduam. Taeng kami pa'y agmarket. Ay, sige, Manong. Agyaman kami iti inlutom a pangaldawan, may. Sige nga, Rod. Mapan kami na. Sige, Manong. Ay, una yun ni Boss Elena. Kaslamat ubing ti pakpakanan na. Kat no may sala asak mo da ito'y iwat ti karne. Ay, tangiwat mo, Dan. Amangad numanggagda ka. Di da pala nakaadayaw. Ay na, nakaimimot ni Boss Elena. Akas na di na tayo kasapulan. Dan. Ay na, sobra ti kinaimot na. Bak nangagpaiso. Ngandi na amo matikadwana. Apay, asino ay ti katulungan na itinaglawa agar din na? Saan ka di ada tayo? Ay, bye-bye, Amon. Sana bale, tanasingput-mut ni Manong. Hoy, imot na talaga. No adala ko masabali apang gadag. Ay na, talaga pumanaw akong ditoy. Nana, damag ko kat nangina ti bayad ti sabong ita. Ay na, nakajakpat siguro ni boss. Ay, kasta ka, day. Barang ingato na ati sweldo tayo ita. Uun nga, Rod. Ay na, adaman ang pangriban ko. Simon, umay kayo dito eh. Ayabang dagiti kakaduam. Ay, aday ta. Ito na siguro ti sweldo tayo. Ay na. Nala, umasidag tayo. Dahito iti sweldo yu idi napalabas alawas. Alaun yun, tagawid kayon. Ay na, ayaman na, boss. Agyaman kami, Manang. Sige, mapang kami nga rudan. Ha? Nalabas mat ni boss? Di pa'y matumdas apang date me ni sweetheart ko dahito asweldo. Ay na. Apay, pangusaran na ay ti adu akwartana. Ay na kay mimot. Ay, amangan no nababamot at talaga ti bayad ti sabong ita. Ay, ti ko namkit di. Imot ni boss. Ay, inakid di ag trabaho ijay parlor ti amamok. Ay, may mayat ijay. Pigsamot ang titudo. Wen nga rod angkan. Iso aman mano ti umay mangan. Ala, lukas to'y pailang aging kainton bigat. Uwe saan kayo pailang asumrag. Itad konti sweldo yung ita. Atoy. Ha? Boss, sobra man dahi ito intensyo. Gusto lang da ita. Ninayunat. Padakal mat, tikita tayo itinapalabas sa lawas. Kasta ka di, boss? Ay na, dakkel unay apagyamanan mi. Ay, nanang! Ha? Apay anak ko. Anyat napasamak. Nakaragragsak ka, may. Imawag dyan nagaplayak iti trabaho. Nakapasa ka no iti final interview. Ay, kasta ka di, anak ko. Ay, nasaya at ano kasta. Ay na, congratulations. Agyaman ak nanay. Ay nga, agure kayo. Nakapalas kayo mat. Ada ka di pa pananyo? Kwa, anak ko. Mapanak man ija ospital. Huh? Inakbisitaan ni Antim nga Elena. Ni, apay? Ada ka di madian na pasamak kan kwa na? Ay, nadisgrasya, idinagbagyo. Idi nakita na kano ang madadadaal jay greenhouse da. Impilit na pailang tinapanagpuros kadagiti sabong na. Kat gapo iti dayta, natupakan iti kawayan. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Un nga rod, naimbag taad na nakakita kan kwa na at trabahador na, kat intaray da ija ospital. Ni, adamod dagiti mangbagbagkat kadagiti agkakanginang alikaman daan ti Elena. Ilako da kano. Takasapulan da tinakkel agatan para iti operasyon ni Antem. Ay, nagkasangan. Ala, sapay ko mga rod tagimbag to ni Auntie. Wen nga rod anak ko. Ala, mapantan ijay simbaan, tamakimisa ta.
Kat iraman ta nga ikararagan ni Antim. Wan nanang. Ay, nakaimimot nga agpayso ni Elena. Hanggang itataday dya ospital, dagiti inimimutan na matla, tinakatulong kan kuana. Wan nga rod nanang. Kat sapay la kumata makaamiris. Ay, saan anasaya at tiagim-imot? Nasaysaya at itumulong, nulakat at da maitulong. Saan mo't anasaya at tinaimot, gaputa na ikay ti grasya adumtengkan ka. Agsisin na ranay, tapno naragsaklat ta ti panagdidinanggay, kan panagkakadwa. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali ata o ti mangidayaw ken ka, oray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. May tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Yes! Kunaktomat ngamin, yaya. Siyak man ang titapuan iti klase mi. Siyak ngamin ti kalaingan. Awan makaabak kanya. Ay, kasta ka day, Barbay. Ay, mayat nga rod ah. Ingkay danon ka dadadi kan mame. Sigurado ang maraksakan da. Yes, yaya. Ngamsakbay na. I-post ko pa iti Facebook. Tapno maamuan ti amin. Anya? Wan, yaya. Naskan ang maamuan ti amin analaingak. Talagamot ngamin analaingak. Mami, Daddy, siyak man ang titapuan iti klase mi. Oh, kasta ka di anak ko. Ay na, congratulations. Naglaing ti anak ko. Ket anya ti kayat mo? Intay agpasyari jay bagyo. Wenno, agparti tayo dito'y balay. Kayat ko tagpasyar iti bagyo, Daddy. Tapno ada ipasikat ko kadagiti kakaiskwela. Sige nga rod, anak. Ibagam kiniyaya Juanita, ta isagana nan dagiti kasapulam. Yes! Isaganam nga rodan dagiti rumbeng nga alaam. Kang runaan ti cellphone mo. Ne, kasla da blessy kan Angelo nga anak na mati masabat tayo. Wen, isuda nga paiso. Auntie Blessy, insan Angelo. Amoy ka di, siyak titapuan ijay klase mi. Iso ngay may kami dito'y bagyo nga agpasyar. Wow, congrats ka anakan. Wan, mayat da ita. Ituloy mo ti kinagagat ket kinasirib mo nga agadal. Agyaman na, Auntie. Siga ngay, Angelo. Ada ka di mat awards mo? Kwa? Ala, anak. Ituloy yun to ti agistorya. Ala, intay gid di mangan iti restaurant. Angelo, anak, apay asaan mo nga inbagbaga kanya nga dagayam award mo? Nakigtutak pa, idi inayaban nak ni mamo ang mapantay dya stage. Ay, kaya't kayo nga minasurprisain, nanay. Nasorpresa ak talaga, anak. Congratulations manan, anak ko. Uwe, nanay, ilibridak nga rodan iti ice cream, ha? Laklakayan kan ngam ice cream pay laang ti kayat mo. Ala, igatangan ka pa'y oray cake. Yes! Thank you, nanay! At damat in-post ni Insan Barbie dito yung Facebook. Basag man. Congratulations to me. 'Cause I'm the best.
best in English, best in math, best in science. Nag-aasam ngayon, insan. Ag-comment man. Congrats, insan. Anak, anya ka di day takit kita Dahito man impost ni insan Barbie, nanang. Owen. Nakita kitay dayta. Saan matkit di adakas dayta impost ni insan mo? Maawatak matkit dayta proud kadagiti awards na. Ngam para kanyag, mas nasaysaya at no agtalinaad ti kinapakumbaba. Nay, Angelo apaw. Apayasan kamot ang makiayayam kadagiti kasinsin mao. Kwa lolo? Dagiday awards ken grades damat ti pag-iistoryaan da. Kasta ka day. Awon gayam. Nakuna ni nanang mao asikakanaw ti athlete of the year ija eskwelaan yaw. Kapo iti dayta. Ikang ka iti allowance mao. Ha? Ay, agyaman ak lolo. At ang i-guide ko ti panagadal ko. Kaputa ikandak iti allowance ko. Sige, say-saya atem pa iti panagadal mo, apong. Papa, inikamot ka nun ni Angelo iti allowance na. Apay ngay, adi yu inikan ni Barbie. Kat ad-ado ti awards na. Inikak ni Angelo iti allowance na. Tapno dadapay nga i-guide na ti agatal. Imbag kini Barbie nga anak mo tamok nga do't ited mo nga allowance na. Ngam nasaysaya at matla kumaa. No inikan nyo mat, tapno naragsak di ubing. Nakitak jay post na iti Facebook na. Kit adaw tinangtad iti kwartakin kwa na. Aywon kayam, Grace. Mabalin ka day nga day bagak. Anya day jay, Papa. Mayat kuma no sursurwam mait ni Barbie ngagpakumbaba. Sana dakes nga idayaw na tibagina. Angam kasla. Ay na, Papa. Apay ka di makibibiyang kayo. No diyo kayat nga ikan ni Barbie iti kwarta. Saan laeng? Nagaduki din nga ibagbagayo. Panawan kayo man laengan. Mami, at the beauty contest ija eskwelaan mi. Sumali tamo ka mga baka. Gaputan na pintas ka nalaingak. Amok nga ti maatiw ko. Talaga, anak? O sige, suportaran da ka kini dadim. Okay, Mami. Mabalin ka din agpaghatangak iti baro akawis ko? Ay, katuan Bayang, ibagak kini dadim. Yehey! At damanan may pasikat ko ija eskwelaan. O sige, anak. Sumali ka iti beauty contest. Napintas ka. Iso arumbang laang sumali ka. Yaya, napintasak iti daytoy ang make-up ko. Saan ka di? Ikwa. Kaslan ako school unay, Barbie. Ha? Saan, Yaya? Kastoy ti uso ita. Kasta ka de. Ngam kasla mayat, saan mo unay, apos ko lang. Anya ngay kumati amuyo. Apay-pay lang amin nagdamagak kada kayo. Awan mo ti amuyo maipapan iti kastoy abanag. Ibagbagak lang ti pudno, Barbie. Agsarden kan, Yaya. Awan ti amom, iso asumarden kan. Congratulations, Barbie anak. Uray fourth runner-up ka naan, si kalat ta tinangabak para kada kami. Agyaman ak, Mami. Mabalin ka di nga agawid tayon. Madi nga min tirik na. Sige anak, ibagak ka ni Yaya nga alaanan dagiti usar mo. Apay, di mo kaya ti makipicture kadagiti kakadwam anak isalip. Nasakit nga rod ti ulok, Mami. Apay, adi kay makawawat. Sige nga rod anak. Agawid tayo nga rodan. Apay, analiday ka nga yan ako. Tsak maaklon ti pan nakaabak ko, Mami. Kasano anaabakak? Kat siyak mat ti kapintasan, kan kalaingan kada kami amin anak isalip. Mas naawak nga ron. Amangan mat no napasuksukan dagiti judges. Ma'am, makibiyangak man Ay, panagkunakot saan mo't akasta, ma'am.
Nalalaing kan napipintas mo dagiti pada na matlaang nga contestant. Agpaisutin ako na ni Yaya Juanita. Itapay lang mati umuna apan nakisalit mo iti beauty contest, anak. Katsapay ko ma, taagbalinda ito'y akabada sa aleksyon para iti masakbayam. Agpaiso ka di anak, tinadamag ko ka ni teacher mo. Anya day jay nanang? Nangaba kayo kano iti ay ayam nyo asipaktak raw. Una nang. Apay asaan mo ngayon bagbaga kanya? Amok amamuan yung tumatlaang nanang. Si kakit dimot. Kay kayat nak asor-sorpresaan. Lolo, apay apinayabandak diti balayo. Ay napok. Umay kataarakupan ka man. Apay ka di, Lolo. Anya ti mapaspasamak. Naku na nga mintinam. Nakayawid kayo iti gold medal. Tada kayo ti champion iti sipaktak raw. Iti naangay apalarong pambansa. Ha? Win, Lolo, naibagagaya man ni nanang kada kayo. Anya ti kayat mo. Agparti tayo kaday. Kayat mo tagpatarpulin tayo tapno maamuan ti amen? Ha? Nilulumat. Sanen. Umanayin kanyak nagsasango tayo amangan kadananang. Sige. Nuday tati kayat mo, apo. Mapantayaw ka no iji ayanda papa. Anda ka no paskel. Apay? Anya ti okasyon? Ni Angelo. Nakayawid iti gold medal, idi napalabas a palarong pambansa. Ni, awan mo't na ibagbaga ni Blessy kanya. Ni, anya day jay, daddy. Awan mo't tinakitak nga impost ni Insan Angelo iti Facebook. Amum matandya kasinsin mo. Sana nahiling agpost iti Facebook. Malaksid ama nagbabain. Napakumbabapay. Naglaing kamot gayam nga gayayam iti sipaktak raw, Angelo. Nabuyak dyan nag-viral ang video yaw. Agyaman akman ng Juanita, Nalaing ngamin jay coach me. Video? Anya a video na ita, Yaya? Daytoy man o kitaam. O daytoy na o kitaam. Naglaing ang kugtar ni Angelo. Uray no nalaing nga agay-ayam. Ngam nalalaing aklatan no ijay iskwilaan ti pagsasaritaan. Nangat nga to nga amang tigradok ngam ni Angelo. Wen, pudno ti kinunam, insan. Blessy, malagip ko ididatapay lang tagi sa eskwela. Tas kamulakin ni Angelo. Apay anak ko nam dayta, Grace. Uray ka sa no kinadakkel kan kinadot ti achievements mo. Saan mo nga iparparamag? Aging gaita, nagtalinaid ka anapakumbaba. Kat dayta akababalin ti insurum kini Angelo. Wan, pudno dayta. Dayta ngamin tinaisuro dagiti naganak ko, Grace. Naamiris ko nga adda nagkuranga kini Barbie. Kat manipod ita, isurok ngagpakumbaba. Agyamanag, Insan Angelo. Ha? Natignay ti pusok iti imbinglay mo itay iti fellowship tayo. Nga oray anyaman ti ma-achieve mo iti biyag. Saan arumbang nga iparparamag mo? Mas pilyam adag iti daddo maatao ti mangidayaw kan ka. Dayta ngamin ti kanaan nga isursuro. Kan ipalpalagip dananang kan tatang kanyat. Iso nga ita. Sursurwak met ti agpakumbaba. Kan saan ko unay nga ipanakkel ti bukod ko abagi. Insan Barbie? Nakababain gayam ti ugalik, Insan Angelo. Manipod ita. Ikarigatak ti agbaliw. Kat ibagakmat kan ka, insan. Ti kinasaya ti ugali, kan kinadalos ti puso, ti makuna, a kinapintas. Tinaparamag a tao, kat maibabain. Ngam tinapakumbaba, kat maikan iti parabor ti Diyos.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones Di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Gapu iti kastaunay apanagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man amamati kenkwana, saan amatay, no diket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbawon ti Dios ti anak na diti lubong, tapno ukuman na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candy. Luis! Naglisi kayo man iti dalan ko. Luis, anak. Kanayon kamatan nga agbarta. Buisit kiti ti kastoy Biag! Kunakmat. Saan adakas ti uminom iti arak? Nulakit dita sang paminsan. Kansaan analabas? Mamati ka kumamat iti sursuro ti Diyos. Luis, anak. Makarangrang ti bagbagayo! Luis. Kaya't kayo ita kasarita itinalapat, papa. Maipapanitian niya. Igatangandak itinangina cellphone ko. No diyo kayat nga gwalak dito'y balay. Anya? Baka bagbagam ni Luis. Itapay adak kailan nga agbalbalin abastos kanya nga amana. Wan, lakay. Amo ti Diyos. Ar-aramay deklaan ti amok apagimbagan na. Ay, saan mo't akas day ti anak ta? Dilaang makikadwa kadagiti pada na nga agtutupo kat nagbalinan na kasjay. Ay, na-impluensyaan siguro. Naibarkada ngamin. Pangaasim kumalwis, anak ko. Di kagbalin abastos iti amam. Kasano? At damat kwarta tayo. Ngam di na kayat nga igatangan itinginginan na cellphone. Daanan da ito'y cellphone ko. Umapalak ka dagiti barkadak. Ngam, anak. Ano sampay laday ta cellphone mo? Kayat ko nga ron ti kabarbaro a cellphone. Tapno agpapada kami kadagiti barkadak. Saan ko mga agbalin anatang ti ulong? Kan may sa pangasip ta irespetong ti amam. Ne, Luis, adamot awit mo ang maleta. Sa di na ti papanam. Kumpurmi, makamuditan. Anya ti kayat mo asawan. Nagtalaw ako ni Jebalay mi. Di dan tumatla itad ti kayat ko. Anya? Gitakan, di naksingan tagdardarasak. Luis, mabitlaan. Ibagam tulangan kada pa pa. Adida kun sapulan pa'y. Lakay. Apay. Tiduldulin ko a kwarta. Mapukpukaw. Anya? Kasano ko maamapukaw? At indulin ko matana imbag. Sakit di ang mga nutila ng ikapkabilam. Iti aparad or lakay. Ay ngam awan matichayan. Ti katulong tayo. Ang mga nun nakita na. Kat iso tinangala. Saan? Nakasarita ko ni Manang Marcela. Awan kanu innala na. Anya?
Apay ngay. Saan mo na sumangpat ni Luis dito'y balay? Tata, umayak man. Ay, dumanon ka, balasang ko. Tata, simangpot ka din ni Luis? Ay, awan pa nga rod. Ay, madandanhagan kami kan kuana. Ay, ada ka di amom. Day tangarot ti mayak ditoy, tata. Tanasabat ko idi ka ni katlong aldaw. Kat kuna nang agtalaw. Anya? Kunak no di na ipaypay so tinakunana, tata. Nasaya at matkit dino ti anak ta tinangala iti kwarta. Tapno adara maaten na iti papanan na. Ay, una yan ti anak ta lakay. Masapol apabiro ko ti anak ta. Saan arumbang tinaramid na? Madanagan hak. Sapay nagado di tati agtutubo ang managdakdakas. Gapulaeng, tadyak pinatgantikid daw na. Kasjayan ti aramiden na. Binagbaga akmet nga agtulnog laangan iti kayat mo. Ngamjak man amoy ti dayjay nga anak ta. Kasano pa yun ti panagadal na? Jak lakit di kayat amayaw awan ti anak ta. Sapay la kuma, ta saan ama isagmak. Sapay kuma, lakay. Uy, bili ba ka? Kabarbaro, kaninginangan ti cellphone mo, Luis. Siyempre, mata. Pudno ka diyan nagtalaw kay di lugar yo. Wan, jak namin magustuhan ti trato da kanyak. Stricto launay dagiti naganak ko. Nakas na. Awan planong nga agawid iti lugar yo. Awanin. Mas kay kayat konti kasto nga gwaywayasak. Ngam ti adamang kong kontra kanyak. Una, mayat day tang. Tanawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Numaibus kon to ti kwartak. Agbiro kak tumatan iti panggadak ditoy. Nakas na. Di ka nagadalpay. Saanin? Pasaduta kon. Anyan. Asino ti kadwam itay? Brenda? Brendo, busing. Dayjay. Ni Luis, nagtalaw ka no iti lugar da. Anya? Mayat nga rod, no kasta? Anya ti kayat masawan, busing. Madlaw ang naggapo itinabak ng apamilya dayjay a Luis. Kasta nga rod mo ti panagkitak, busing. Nupod no ti atap ko. Sigurado nga adda kabagyan kan gagayam na ama ko namot abak na. Gusto ka, busing. Sige, makaamukan kan kwa na. Ariglado, busing. Luis, kaya't mo ka di ti maadaan iti trabaho. Launay Anda ka di mo matrabaho? Ada. Kat nangina pa iti sweldo. Stay in, no kaya't mo. Kayat ko. Ngamin, dandanin maibus ti kwartak. Sige, agsagana ka nga ron. Tainton madamdama. Umayan ti kotse ang pagluganan ta amapan iti trabaho. Anya ka di ti trabaho dito madam? Pues, tangay kayat mo amaamuan. Ibagak ti pudnukan ka, Luis. Madam? Kamang kami ti may sa sindikato dagiti scammers. Ha? Kat kayat ko, agbalin ka akamang ti grupo mi. Kayat yo asawan. Agbalinakmat nga scammer, madam? Wan, kat masapol nga iti unag ti may sa nga aldaw. Adda ko madwa, wenno nasursurok pay ama iskam mo. Anya? Kat no awan apulos ti mabiktima. Madusa ka, tandaan am dayta, Luis. Brenda, nagsakit ti bagbagik apin ang upang urda. Numabalin, agpakpakasyakan ka. Tulungan na ka makarwar dito Ladingitag, Luis. Ngum amin dagiti simrak dito Kat saan dan ang makawid pa Ha? Dito'y dan iti agnanayon. Anya, agpakpakasyak ka da kayo. Kaya't kung ti agawid, nakaruna yan ti pan nakaparparigat ko dito Lalengam ngamin tapno adda maiskam mo. Tano awan apulos. Day tabiyag mo, ti kasukat na. Anya,
Jack kayatan ditoy. Jack pa yan magapangpangan iti kapapanunot ko iti anak ta. Ay, noapay ngamin anatangkan ti ulo na. Di na kayat ti pa isuro. Ay, sakit siguro ti daduma tao ti kasta, bagad. Ay na, kasla mapisang ti puso kadagiti kakasta a klase ti tao. Di da kaya ti paisuro. Halakay. Ti Diyos, inted na ti kakaiso na nga anak na. Amang ikaro iti basol tayo iti krus. Tapno tila ang aramiden tayo. Kat agtulnog kadagiti bilbilin na. Nulabsan ti agsao. Naaramiden ti dalan apag naan. Day tala ang panangsurot ko mati aramidan. Ngamay na man-mano ti makaaramid. Kas panagtulnog ko iti Diyos. Nasaya at matipanggap ko para iti anak ta. Hanggang no apay. Ikarkararag ta iti Diyos. Ano sa dino man ti ayan ni Luis. Iliisin ako ma iti paggad. Timpwakak manipod iti taway tinangato apasdek manang mo na. Anya? Kunakno ka ni busana kon. Nga magyaman na kiti Diyos. Ta tinulungan nak. Tapno makasubliak dito lugar tayo. Unay matan ti kastaan na pagtang mo. Apay ngamin anagtalaw ka. Dahita ti may isang imayak dito balayo. Takayat ko akaduain nak nga gawi di balay mi. Mabutengak ngamin. Anya ko matipagbutngam. Dadakkel mo ida. O sige, itulod ka ije balayo, Luis. Agyaman hak, manang mo na. Ay, Luis anak, agyaman ak ta nagawid kaan. Kasta unay at andahan nagmikan ka. Mama, saan da ka di ka pungtot? Di da ka di kagura iti naramid ko. Anak, apay ko makagura da ka. Agyaman kami kitdi, ta nagsubli ka. Agyaman ak no kasta, mama. Ni papa, sa dino ti ayan na. At dapay la siguro iti dalan na nga agawid. Mabit la ang taawagak, ibagak nga addakan. Awan ng ti pagdanagam, Luis. Natiliwan dagiti dua nga scammer, iti syudad a naggapwam. Ha? At tuyo, na-picture ko iti TV. Wen, isuda dagita titawan ng ala kanyak. Grabe tinaramid da kanyak. Pinarparigat da kijay. Anya? Nasayat mata natiliw da. Tapno ikaaro da tinagbasulan da. Pasensya kang anak. Naladawa ka nagawid. Di magasak pa yung amin ije palengke. Amok nga adda ka. Iswa na lagip ko ti mapan gumatang iti paboritong amakan kan sidaan. Kasta ka di papa. Agyaman na kada kayo ha. Kat pakawanin da ko ma. No nagbali na kasukir nga anak. Naamiris ko itan tibidot ko papa. Iswa nagawid ak. Tagkidawak iti pamakawan nyo. Anak, idi pa'y anapakawan ka. Katagyaman ak. Ta nakaamiris ka matlangan. Agyaman ak papa. Ikarik. Manipod ita. Agtulnog akon kada kayo. Nasaya at no kasta, anak. Laglagi pamkuma. Asaan apara kanya ti araramidak. No di kat para iti pagsaya atam. Maawatak itan papa. No apay an naingat kayo kanya. Kat ikari agbalbaliw akon. Dagiti agtutubo, agtulnog kayo kadagiti naganak yo para iti pagsayaatan yo. Liklikan ti dakas kat soroten kuma tinalintag adalan nga iso ti panang surot iti pagayatan ti Dios. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan.
Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.